Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum I awang remne na mai zing keu hizi nkai ze skui ting kum chang na zang kai ka chum sum mai ting chuak de regu man sa Zeme ko gana hai mena hangge liagai dera dle Nagaland gu governor lagane shanen znai zing keu hizi nkai ze te setting kum chang na zang kai ka chum dam mai ge Abu Meta, Dr. Chumben Muri, Zai Neprezo Keditsu Kachemibo, Minna Hang Chumze Nagaland Chief Minister gu Advisor Hange, Klangai Delay Zekachedley. Then Nagaland gu Governor La Ganishan Saza, I mebo Minna Hang Chumze, Nagaland gu Chief Minister Advisor Hange, Klangai Mebogu Tates du, Cabinet Minister Tategum Glay Zekachedley. North-East Manipur Kangpokpi district gari mpui ki gdei sube gari JCB ze luichi magmane hmine rutoni bzigene leilong kulome benai kongsaram kongsakul kulome kaklebek dibe pedle ze sali zaine man sa pogebe chai suize Manipur Kangpokpi district gari mpui ki gdei sube excavator JCB ze luichi magmane hmine rutoni bze Kangpokpi district kongsaram kulome bogu gari mpui ki sube JCB le ze kachudle zaine I excavator JCB gari mpui suba gari mina luichi mangmene rutoni bze tetiben tagmai tingmui ge leze sali chipo zigne leilong kulome bnai konsaram kulome kaka kaklebe misui hrebe kdibe pedle ze sali zane konsaram kuloge pusui tebe pe village chief ne saza I JCB konsaram kulome go gari mpui suba mine rutoni bze kagwa impal contractor madagane pe mi peze higher tevze tei ko leze kachedli kagne pnui luichi mangme bo Kangpokpi district klobam be lelon klome chi kongsram klome bogu grim puki sube excavator JCB ze mine rutoni de leze sale zaine chige kongsram klome bogu grim puki sube JCB mine luichi mangme lelon klome ne rutoni bzigene lelon klome bnai kongsram klome kage kaklebe gdibe msuka hrebe peze ngi ka gebigene zemna gike medu ka zamde leze ka chedle kagne chige kaklebe pebe bamgze police mene pi hi singe wonglo ze klok nakake ngi ka hagebze dain sauga dele ze kachule Zane North-East State Assam ge tingti pungzbam be former Director General of Police DGP Bhaskar Jyoti mahanta je Assam ge kaklebe peblam ge man sapop ge psui tebe peuti rahange Assam Chief Information Commissioner hange klangai dele je kachule Zan Assam Timsukia district teti behma mai tingmui zemna me zebi hige tingkai gui kan chibe zai pren chibe gui wangze himbang me kokyo bigene zemnam me telungbe mror me gi kieze teun siani de leze kachule zan chi Timsukia district tingkai gui kan chibe pren chibe gui wang bigene himbang me kokyo ze current line ke babe kan tobe electricity line ramsdu dam siani ze Timsukia district ze pating ke tie za pi hige ti mene current ke baben tawmag ze bamgai de leze chedle zane chirin magze deputy commissioner u taki DC office taigedu himbang gdibe kaukele ze du kachedle mamai timuge Timsukia district tingkai gui kan chibe Pranchibe gui wangze himbang ki ze ngai keu ze za khau keu ze zemna me telungme property me ze ka baba kan tobre me de kan sia be korne sele ze chule kagane zemna mze de hizam gai be zai zemna me ka chai be ko za se male ze sale zai ne chpo ma hi singe Assam Dibrugarh district du tingkai gui kan chibe zai pranchibe gui wangze himbang me kau keu bi kene zemna me telungbe ka baba kan tobe zemna me bambe ki gari rames du teun siang ki sangle ze ka chudle zai Dibrugarh district Assam Medical College and Hospital taige babe kan tobe electricity priya chakang gimbe post kau ke bigina AMCS taige gari bambes du dam siani dele zedu ka chele Zana Manipur Kakching district Lesiki school bamze tingmui higine haluichi pangmane hemi kai be bizigine hemi na school Lesiki ze rutoni de leze chele za official mene sajachi Kakching district Lesiki school bambe hemi na ruto bigine school Lesiki lungge murorme teita tebe kro rukan sia bigine charang kang pmi lakreria gumbe rutoni de leze ka chele zane chige kaklebe pepze tingmui inchet kreuke ze minute himre hi agumbe gele
ka chudle zaina chige haluchi mangmane lesiki school mina ruto ni bze tokpaching high school under kakching police station gele ja ka chule zaina chige haluchi mangmane lesiki school mina ruto ni bigina room ramerun siani zaina lesiki school ge teita be computer career run siani zaina official me go bataw na me document rame za table chair almira desk bench za cham bam ro bataw di bremes du run siani dele ja ka chule zaine ting ka ga Addhar banai pan card link te ro hangge pi pe gai bizen na lang bating mix ze jingke zi imre ke ting kum chana ze kai ga chum le ze ka chedile ka ga ministry of finance ne rang changai dai ze ngokang gya bigina Addhar banai pan card link te ra hangge pi kain ti gai dai ze ncheu zi himre ting kum chana ze kai ga chum ria kai ga ka dai de le ze njnai dam mai ge ka chibe information sam lia gai ka dai de le chipo zigene ministry of finance ne sa cheuke zi himre tingkum chama jang kai ke chumlungge anigu Addhar banai pan card je link te lo je ka chudle zana ipo lungge anigu Addhar banai pan card je link te malai designa ndi ke zi ke tingkum chama jang kai ke chumgene seuje anigu pan card je te lung dolagra invalid dule je cheu zai do chai du chai ro malai je du ka chule zana subsection 2 of section 139 AA income tax act 1961 chai shuje India ka de ge lungmle na anui haimana Addhar banai pan card je link te rahangge nang le ja chedile let's do indiaram go government ne Jammu and Kashmir Meghalaya ja Assam ge lungma hanga ngong gya ga ja ai Addhar banai pan card link te rob je mandatory sing amak le ja ka chedile let's do ai Addhar banai pan card je so hang ge anui dau ibe ngora hangge ja midaga kakle be pen mak rahangge na Assam ge lungjabam let's do Meghalaya ge lungjabam let's do mina link te nei jaina te do dile ja ka chule zaina Addhar card banai pan card link te rab de ge ja hala India ka dei me makwa link te rahanga nang malai ja chule zaina India ka dei ge lungme senior citizen ke chingme tingkom kum rak te set changdi mlei na guza Addhar banai pan je link te rahanga nang malai ja ka chudle zaina India ka dei ge reaksna je sruk rehew telepe bam zai zo bam pharma companies ze rehew imak ba zai brand ga ba zo zai telepe bizigine India ramgo drugs controller general of India DCGI ne nam to ni delay set down te ni delay jaga chedile zana India ramgo drugs controller general of India DCGI ne reaction na srog rehew telepe bam zai zo bam pharma companies set down nam to bro gdu kreujet set japnigu pharma companies ze nam to za shutdown te brin mak za license du teunga ni de le za ka chule zai ai ze wang chang bza state kai ge central and state team me bone in kya wang bza pi gai lu bchang ne rex na za srok pharma companies za nam to de le shutdown te to de le za ka chule ai ge na mai jing ke jing kai za skui ting kum chana za kai ke chum sum mai ting chua ge de regu man sa loi gai de le pi gai za king gai ni mle ne za to de le